ngo iyi online nandika amazina ya onkere wanjye akaandika majina ya ndugu yake abadayimoni b'ubusambanyi naye alikuwa na mapepo ya uzinifu buri joro yatahanaga umugore kila siku alikuwa anakuja na msanifu maana yake uzinifu kila siku ndio online ndiyandikira nka kwa kundi umuntu akaandika vile kuva musenya wabivuze online ili wakati ulimwombea ngo umuntu afite abadayimoni benshi ukasema ni mapepo mengi none ndashimana yuko hivi sasa nashukuru Mungu iyo yagiye kunywa nagamagara indahubwo hivi tena wa hivi haitaki mukabari nuru akitoka kawaida alikuwa anaenda tu na mamaraya buri munsi kila siku alikuwa anatoka na mamaraya ariko kuva musenya akitagura muombea nta bashyitsi bakigusura akasema pa eti abakujaga itera dukomera Imana amashimeki makofi mengi hari ibintu Imana ihaye iri gukora vitu Mungu kanafanya mu buryo budasanzwe zaidi kabisa ntabwo twari tuzi umuntu wanditse online tulikuwa atumujui uwo mtu ntabwo twari tumuzi tulikuwa atumujui yaranditse avuga aliandika hivi wanje naterani online ngewe yanari naje hano kama iko hapa anakuwa kwenye online ndo aliandikaga sasa aravuga ngo yabaswe n'ubusambanyi akasema ndugu yake buri munsi acyura indaya kila siku alikuja na mbaraga akaandika na majina yake wakamuombea mtu akapona kandi Imana uwo munsi iratubwiye ngo hiyo siku Mungu alituambia kwamba kuva tumusengeye tangu tumuombee ntabwo azongera gucyura indaya hatarudia tena na mbaraga yabura amafaranga kuziha faranga nyingi sana yakuma bitagishobotse gucyura indaya hivi kama wezekana tena kuleta mbaraga yasesemwe hivi kabisa iko na azongera gucyura indaya hivi atarudia tena mbaraga aho Imana igiye kumuha umugore we tena Mungu atampa dukomera Imana amashimeki makofi mengi haleluya amen bivango n'abantu bari online na watu wenye online Imana ibagira neza Mungu anawatendea mema nabuzukuntu mbishima alikuwa amekosa kisa kushukuru reka twumve dutahe acha tusikie mwingine tusikie na huyo wigendere dukomere Yesu amashimwe Mungu abariki hiyo naitwa Janine hii ndo mara kwanza amefika hapa naje umwana wanjye arwaye alikuja mtoto wake anaumwa umunsi wose na nijoro yaratararya ariko nageze hano kesho na leo akaona mtoto anaanza kula na yeye tumbo ilikuwa na muruma wote walipona yeye na mtoto wake eti mpatie shukrani yaje umwana we arwaye alikuja mtoto atarya alikuwa mtoto wake anamaliza siku 2 akuri ageze hano alifika hapa masengesho aramugana biremera akakura bikawezekana nawe yaje arwaye Imana yamukije alikuwa na uguma naye alipona dusenga Imana ikiza tunaomba Mungu ambaye anaponesha tuikomera amashimana Yesu makofi mengi haleluya amena haleluya amena naje maranye ikintu mu Rubavu mimi namaliza siku mbavu zinanua miezi 3 nauma mbavu kinaniluma nikienda kulala natizama kitu na kilalia kinashindikana paka kinaniluma tena lakini hivi wakati nilifika hapa nageze hano nilifika hapa na licho liko naniluma linapiga mishari batangiye gusenga numva yamusongera balianza kuomba nikaanza mishari naisha nikasikia kile kitu nacho kilikuwa mbavu sinongeye kusikia tena nona ngaha sasa hivi nilifanya hivi nisikia kama nauma nikabikosa nashukuru Mungu sasa kwamba ananiponesha mumpera Imana icyubahiro munipatie sifa za Mungu komera Yesu amashimesho cyane tena Yesu makofi mengi sana ikintu amaranye amezi 3 anamaliza ravyo mezi 3 mu masengesho yakibuze kwenye maombi yamekikosa yahise kwakira alifika hapo na komera Yesu amashimesho tena makofi mengi alipona katika jina la Yesu Kristo amen haleluya amen haleluya amen uko Imana yagukijije Yesu Mungu kuponesha ni kwa gukijia abarozi na ndio kuponesha wachawi n'ibindi bibazo byose bari ufite mu bana batatizo kilikuwa na watoto Yesu Imana yabikuyeho yote Mungu amebitoa igendere ijitokee turi kumva bakize kano kanya tunasikia wenyewe wamepona muda huu ni hari uri online nawe kuna mwingine kwa online nawe mwatubwira na yeye mnaweza kuandika mnakujulisha tunataka kumaliza wakize iki ulipona nini abakize yo bakize yaje mu bakize alikuja mu wakupona ariko izindi mbaraga zimuzaho zingine nguvu zikamujia aka kanya muda huu turatangaraza amakuru tunasema yo gukira indwara yose kupona ugonjwa yote mu izina rya Yesu katika jina la Yesu Kristo mu izina rya Yesu katika jina la Yesu Kristo ikiganza cy'Uwiteka Imana yacu mkono wa Mungu wetu kikugezeho unakufika eko kiragukijije inakuponesha uburwayi bwose wari ufite ugonjwa wote ulikuwa nao bwose ugonjwa wote ulikuwa nao uvuyeho umetoka ukomere Imana amashi tupige Yesu makofi mengi
turi gutangaza amakuru tuko tunasema habari y'abantu bakize. ya watu ambao wamepona. Ntabwo dutangaza amakuru Hatukusema habari y'abantu bakirwaye. ya watu wenyewe wanagonjwa. Rero wa mukobwa we, Sasa wewe msichana, izo mbaraga zose z'abadayimoni, hizo nguvu za majiza turazicyashe, tunafukuza mwizina katika jina la Yesu Kristo. ya Yesu, Katika ya jina la Yesu. Yesu Kristo. Dayimoni pepo, Pepo turakwirukanye, tunakufukuza, turagusohoye kano kanya, tunakutoa muda huu, tuzongera kugaruka mu kundi, usirudie tena mara nyingine. mwizina Katika jina la Yesu Kristo. ya Yesu, Katika jina la Yesu Kristo. ya Yesu. Komera Imana amashimeshyi. Yesu makofi mengi. Abadayimoni bose Mapepo yote yabacirekesheje kano kanya, katisha ntibuzongera kumurya mu nda, basiongeze kumukura kumubuza mtumbo, amahoro, kumkosesha amani. turabirukanye bose. Tunafukuza wote. Dutangaje amakuru mazima, Tunasema habari uyu mazuri. mukobwa abaye muzima, Mtu amekuwa none amepona iteka ryose. leo mpaka siku ya kiyama. Dushimira Imana za mukobwa Tushukuru kwawe. Mungu, panisha mkono Haguruka wako. mukobwa, Shimama mwanamke. haguruka. Shimama. Waje mu bakize, Umekuja mawaponyewe. ni ngoma unyine birangire. Unapasha kupona. Ngaho tanga ubuhamya. Kuya sasa ushuhudie. Dukomere Imana amashimeshyi. Pigia Yesu makofi mengi. Umviriza, Sikiliza. turi mu bantu bakize, Tuko mu watu wenye ntabwo wamepona. turi bantu bakirwaye. Hatuko wenyewe wagonjwa. Abadayimoni iyo bibeshye rero Mapepo sasa bakagenda wakijidanganya, bagarukana, wakajirudia, turabakubita. tunawapiga. Urakize mu izina rya Yesu. Wamepona katika jina la Yesu Kristo. Tubwira wari urwaye iki? Tuambie sasa alikuwa nauma nini? Haleluya. Amen. Nimugoroba nari ndi kumwe n'abana bo mu rugo, Magharibi alikuwa kwenye watoto wa kunyumba, ngiye kumva numva mbuze ubwenge, akasikia anakosa Ubundi byari akili. bisanzwe bimbaho, Kawaida vilikuwa vina- byangoye mu ishuri. Bilikuwa Byagukuye mu ishuri ya mwaka ngahe? kutoka masomo. Ngiye kubona mbona umuntu w'umukecuru aciye mu maso yanjye, Amo- arambwira ngo sineye nk'abandi ninjye kuryama. Ameona tata anampita mbele, anasema iko sawa kama wengine, Uburyo numvaga yeye nende ntashaka kulala. kuvuga, Alikuwa anamkataza asiseme. banyanduranyaho nyine ngo mvuge, nkapfa kuvuga ariko nishimye, na mama arabibona. Dogi sasa alikuwa anamkataza Ntabwo asiseme. ngerageza Yeye anajitahidi kusema, lakini wale batate banamkataza asiseme. Wale machao wachawi. Uriya mukecuru Uwo mchawi yagombaga kukwica, kidogo akuue. yarageza gushyira mu modoka Alikutia mugari, akakwica, maana yake upigwe na accident. cyangwa akagutegeka Au akwambie kugura ikiziriko. uuze kamba. Hari umunsi yakubwiye ngo uzagura Kuna ikiziriko wakati alikwambia uuze kamba, wimanike. ujinyonge. Siko bimeze? Si ndio hivyo? najyaga nk'ahantu mu cyumba Nilikuwa- nkicara ahantu hanjye nyine, Nilikuwa naenda nakumva kwenye- umuntu aje nkumva twarwana. Alikuwa anaenda chumbani yeye peke, akiona mtu anakuja Akaza anapenda atari umuntu. wapigane. Akaza atari umuntu, Anakuja kama ni mtu, Yego. anakuja sio ukamubona mtu. mu cyumba buri Anamwona wenyine, chumbani yeye peke, ukumva mwarwana. akaona bora Wewe wapigane. yari agiye kuzakwica. Yeye sasa wangakuua. Yesu yagukijije. Bwana Yesu Dukomere amekuponyesha. Imana amashyi. Mpige Yesu makofi Ishyire mengi. umwanya wawe. Rudia kwenye nafasi yako. Reka twumve nguwo Tusikilize na huyu. bari online bakize, Wenyewe kwa online wapo. ariko nawe mugende mwiyumva. Na nyinyi mjisikie. Babwire ikintu tugiye gukora Niwaambie tena kingine cha kufanya. kugeza ku cyumweru. Jumapili. Imana yaratubwiye, Mungu alituambia, yarambwiye ndi mu masengesho aliniambia wakati nilikuwa kwenye maombi, ngo system gisi ya kufanya yuko y'abantu bakiraga. ya watu ambao Kugira ngo ndi wanapona. kumwe n'umuntu hano wabihanuye. Nazari kama mtu hapa Abantu Imana igiye kubakiza delegiti. au watu mtu Hanyuma ataponesha. nuze ukarangara, Sasa ukija ukizubaa, ukamenya ngo pastor ari buze kuza hari. ukasema pasi atakuja hapa, Siko bigiye sio kugenda. gisi vitaendeka. Imana igihindura umuvuno. Mungu kuna wakati anabadilisha njia. Umuvuno wahindutse. Njia imeibadilika. Abantu bagiye gukira Watu imbone watakuwa kubona. wanapona bila kuwagusa. Mbese munabyizeye? Mbese kama muna imani. Ku cyumweru Jumapili guturuka mu materaniro guturuka mu gitondo kuanzia asubuhi kugeza nimugoroba, baada ya magharibi, hano hazaba hari gukira watu abantu. watakuwa wanapona watu. Abari mu mujyi bataha, Wenyewe wako wanatoka, abatabona babona, wengine apofu wakanaona, ibiragi bivuga, walemavu wanaona. genda uza n'umuntu wananiranye Leta mtu ambaye ameshindikana. byanze gukira, Mwenyewe alishindikana uzamuzane, kupona. Umulete. azakira. Atapona. Natwe tugiye gusenga Nasi Imana. tunataka kwenda Mbese kuomba. munabyizera? Una imani? Ku cyumweru Jumapili turi hano tuko hapa hamwe n'Imana yacu pamoja na Mungu wetu mu ijuru n'isi, ambaye aliumba izakiza abarwayi benshi, ataponesha kandi wagonjwa umwe wengi. wese ni wowe Tena kila mmoja wakire gukira. achukue kupona, Hari ibintu tuzongera kumva ukundi hautasikia tena vitu mu izina vingine. rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Reka tuve Kristo. aba ngaba, Amen. Nasikia wengine hapa. mwegere hano hafi. Haleluya. Sogeni hapa. Mwegere hano Sogea hafi. hapa. Haleluya. Amen. Naye ndi gushima Imana Na mimi niko nashukuru Mungu kwamba ntari maze iminsi ndi mu bitaro, nilikuwa na masiku niko hospitalini nagize n'ibyago n'indivamo, na tena na mimba yake ikatoka. ariko nakicara nkumva mu rubavu Nikikaa nasikia mfitemo kwenye ikibazo. mbavu papo ndani Kuchia shida. maguru. Mbavu. Mu rubavu mfitemo ikibazo. Anasikia upande mmoja na kuna shida. Ubwo nari ndi mu rugo ndavuga ati se Mana, Wakati alikuwa kwenye nyumba akasema usinipe nguvu nende kuomba na mimi. nkareba yuko Nikaona Amaze mu igihe kingana iki? Anamaliza muda mgapi? Amaze mu igihe kingana iki? Unamaliza muda Kuwa
Siku ya kwanza ngeoleza semeni 2. uri kwa muganga. Haiko kwa mganga. Ubu ngubu kiziki. Hivi umepona nini? Kuna kitu kilikuwa kinaniuma hapa kwenye mbavu. Hivi kimepona. Hari kintu nakite mu rubavu none cyakize. Kinauma shingo pande moja. Mimba zako zinashatuka. Ni moja. Mumaze kikari kimubana n'umugabo. Uko na muda gani unaishi na bana yako? Imyaka ine igiye ku. Amaiza miaka 4. Imyaka 4 nta mwana. Dufitanye ariko abana ndabafite. Abana mufitanye mu myaka 4. Yeye iko na mtoto wake lakini hawana mtoto. Ubwo Imana yaza gukiza ikintu cyo mu bavu. Wakati mtu akuja kuponesha kitu ya mbavu. Yaguhaye kubyara. Alikupa na kuzaa. Ugende utangire ubarize itariki. Wende usabe tarehe. Imana ikimara kugukiza. Mungu akishamaliza kuponesha. Ugiye kuzahura n'umugabo wawe. Utakutana bwana yako. Kwa abagabo n'abagore n'ubundi nkuko tubivuga. Sisi tunafanyaga. Ubundi usaminda. Ili ubebe mimba. Ntabwo izongera kuvamo. Yesu yagukijije. Mungu amekuponesha. Dukomere Imana amashyi. Tupigie makofi Yesu. Turi mu bantu bakize. Ariko mwihute tugiye gusoza. Igende Imana yagukijije byarangiye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye magazano nshima Imana. Na mimi nashukuru hapa, nashukuru Mungu. Igihe bavugaga abantu bafite ibibyimba. Wakati yasema tuko na vimba. Mfite ikibazo cy'ibibyimba by'abana masiku na mavimba vya mzazi ya utumbo. Sasa nenda hospitali hilo nikasikia boga. Yesu ndavuga ngo reka nsenga Imana. Nilisema hata niombe Mungu, Mungu ataniponesha. Sasa siku ya leo usiku nikaomba nije kuomba hapa. Ili sana rara nikasikia mtombo vinashindikana. Nimelala tu natia Biblia kwenye kitanda. Nikasema Mungu ukiniponesha nikafika nikifika unitizame uniponeshe vivimba. Kingine mtu alisema anamaliza masiku anaona na Bwana lakini hana mtoto, ni mimi. Namaliza miaka 3 naishi na Bwana lakini sijabeba mimba, mimba itoke au sina mtoto. Wakati walipoomba Mungu lipo ninaambilia nifanye uvisovifanye, unaviweza vyote. Kila siku naambia unavifanya tena uvitumiki, na mimi sana nasema leo uvifanye. Munipatie Mungu sifa zake. Komera Yesu amashimeshi. Pigia Yesu makofi mengi. Komera Yesu amashimeshi. Pigia Yesu makofi mengi. Yamaze kwakira. Ameshachukua na yeye. Nyuma y'imyaka 3. Baada ya miaka 3. Ubwo twabihanuraga. Wakati tulitabiri. Kwa tuzo duhanurira. Tulikuwa tunasibia tu. Ariko yarari hano. Lakini alikuwa hapa. Yari afite ibibyimba. Alikuwa na bivimba. Yagomba kuja kubagwa. Angeenda kuspasuliwa. Uzawukibazwe. Haiva utapasuliwa. Ahari ibibyimba. Alikuwa bivimba. Habaye umwana. Anakuwa mtoto. Imana irabikose. Mungu amefanya. Imana irabikose. Mungu amefanya. Imana irabikose. Mungu amefanya. Imana irabikose. Mungu amevitenda. Babwire. Niwaambie. Abari mu buhanga bw'ibyuma. Wenye kwa upande wa vyuma. Aya mafuta zagarukaho. Aya mapicha atarudi. Uyu munsi uzagaruka. Hii siku itarudi. Afite umwana. Yuko na mtoto. Na wundi afite umwana. Na ule pia yuko na mtoto. Hari uhamya. Pako na ushuhuda. Bifatika noneho. Na vyenyewe vinashikika. Kwa ibonye mu buryo bwo mu mwuka. Wakati wa roho. Ariko dukeneye n'ubuhamya noneho. Sana ushuhuda. Kuza bacikiye abana babo. Na watoto wao. Ibyo bigiye kuba. Ukomere Yesu amashibeshi. Yesu makofi mengi. Amen. Asante Baba. Tunashukuru Mungu. Turagushimye Imana imirimo yawe ihambaye. Tunakushukuru kwa kazi zako. Ubikora. Wewe ndo unaviweza Baba. Twebwe turi abantu buntu. Si tuko watoto wako. Tufite twakora. Si hatuwezi chochote. Urakoze kubw'uwo muntu. Asante kwa ule mtu. Yasanze yararwaye indwara ya sida. Alikutana kwa ugonjwa wa kiwimi. Ubwo turi muri ubuhamya. Wakati tuko utubisha pili. Nawe arasenze kanuka. Naye ameomba muda huo. Aravuga ngo semana. Akasema Mungu. Wewe ushobora gukora ibintu nkabiriya. Wewe unaweza kufanya vitu vile. Tuwakiza indwara ya sida afite. Kuponesha ukimwi. Urakoze ko nawe. Na mimi asante na yeye. Ubwo agende kwipimisha. Wakati tunaenda kumwambia kupimisha. Kwa umukijishe. Na yeye namuponesha. Urakoze Yesu. Asante Baba. Iyo ndwara. Iyo ugonjwa. Ko unyeretsa amaraso. Unanisha damu. Uyavidura. Unatoa. Wasema amaraso mazima. Unatia damu nzima. Asante turagushimiye. Asante Baba tunakushukuru. Tunakushimiye. Tunakushukuru. Tukuzamura icyubahiro. Tunapandisha. Tukomeye amashi. Tunapiga makofi. Mw'izina rya Yesu. Katika jina la Kristo. Hari umuntu hano. Kuna mtu hapa. Imana yumvise gusenga kwiwe. Mungu amesikia maombi yake. Tukomere Yesu amashi. Tupige Yesu makofi mengi. Uko yumvaga ubuhamya hano. Wakati uko nashuhudia. Wewe yahise kwa senga. Yeye alifika naomba. Imana yabikose. Mungu amefanya. Tukomere Yesu amashi. Tupige Yesu makofi mengi. Haleluya. Amena. Nanjye ndashima Imana. Na mimi nashukuru Mungu. Ubundi sinajyaga nsiba materaniro kwa gatanu. Kawaida siku ya 5 nilikuwa sitoki kwa sikuja. Lakini siku ya leo kidogo nakuja napigana na roho kidogo nisije. Akisa moja nikajikutana nikunisha kwa hapa. Nashukuru Mungu kwamba nilikuwa na masiku kama 3 na ugua macho. Jicho moja likanichukua nikazani kama nilikuwa natembea emo. Sasa hii ni dawa nilikuwa nayo, nilikuwa napagara. Sasa wakati pastor aliomba
amaze gusenga wakati aliomba nilikuwa niko naligusa nalikuna sana kabisa. Aliomba wakati aliomba vile vyenye vilikuwa ndani nikasikia vinaisha. Na mimi nishukuru Mungu, mnisaidie kutushukuru Mungu. Yesu aramukijije. Mungu anamponesha. Nyuma yuko imiti byari byananiranye. Baada ya dawa zilikuwa zimeshindikana. Yesu arabikoze. Yesu yeye anamifanya. Dukomere Imana amashimeshi. Imana ikugire neza. Mungu anakutendea mema. Iryo jisho ryaje mu kuva. Iryo jisho kidogo litoke. Likamera nk'iryinka. Lika safari la ngombe. Ligasohoka hanze. Linatoka nje. Abanga bakabura igisubizo. Watu waganga kosa Imana yagukijije. Mungu anakuponesha. Dukomere Imana amashimeshi. Sifa za Mungu na pia na makofi mengi. Hanyuma tugiye gusenga. Baada ya hapo sasa tunataka kuomba. Turakona dushima Imana. Tutashukuru Mungu. Nabonye ntabantu bari kubanditse online. Unaona hakuna wenye waliandika. Ariko nta kibazo bazakomeza bandika. Lakini hakuna shida, utaendelea kuandika. Reka tuvuge nguyu wa nyuma. Acha tusikie basi wa mwisho. Ili tumalize. Kuko Yesu ari hano. Jiri Yesu yuko hapa. Ku cyumweru. Maana yake Jumapili. Inkoko niyo ngoma. Wana kuku kabisa ndio itawalamusha. Uzaze. Imuje. Hari ibintu Imana igiye gukora. Kuna vitu Mungu atafanya. Tugiye ku musozi. Na sisi tutaenda kwenye mlima. Dusenge. Tuombe. Kuko tujya ku musozi. Sisi tutaenda kwenye mlima. Twabwiye Imana ngo Mana. Tuliambia Mungu unyuranye ibihe. Uendo na badilisha masiku. Unaka tunaweza kufanya abarwayi bandi bose bagakira. Wagonjwa wote wakapona. Ndio twabonye Imana iri kubikora. Hapa tumeona tuyikomera amashyi Imana. Tupige makofi mengi sana. Amena. Na mimi nilikuwa nakaa pale nikosa amani kwa ajili nimeota, nilikuwa nimeona nasinzia, nikaona niko fasi, nikaona nyoka imekuja ikaingia ndani ya mguu wangu, nikasikia watoto wanapiga kelele wakasema nyoka. Jini ninayogopa, sijawahi kuitizama. Nikaona mama anatoka fasi kwenye sijui, akaipiga ile sali, ipiga mbele hapo palikuwa kufuri kubwa sana. Kufuri nikaona kufuri nacheza. Kufuri sasa ilipiga nyoka. Gisi nikaona nyoka ikufi. Wali mu ndoto? Alikuwa unaota. Hiyo kufuri nayo ikacheza. Sakata alimaliza kupiga kufuri nayo kufura kaipiga. Hiyo kufura akapigana nayo na kufuri ikashimama. Nikaona kufuri inaruka mpaka kule. Wakati tuko mkutano nikakaa pale, nikasikia naambia wakati tukushukuru. Mwanamke alikuwa ambia niho ngukirije kuko nahuye n'ikibazo cy'abadayimoni ku buryo bukabije. Maana yake wansengeye igihe kirekire biranga. Ulimwombea mwana mingi, lakini mwaka huu wagira ngo nibyo bitumye kugira ngo banyishe. Ariko ndashima Imana. Lakini nashukuru Mungu. Amesikia naye uyu munsi ni umunsi wa nyuma. Amesikia ameponea hapa. Imana iragukijishe. Mungu anakuponesha. Uko bagusengeraga wakati gutegera inyuma bikashindikana. Ugisohoka wakati uko nyine wabirose uko nguko Imana iragukije kano kanya alikuponesha muda huo. Uriya materaniro mwe mukutano dukomere Imana amashimeshi makofi mengi. Mwakwihanganye gakeya mujikaze kidogo. Tukakira abantu bari online. Tutizame wenyewe kwa online. Tunasikia na mashukrani zao. Kuna shida? Okay, murakoze. Hari witwa Twamugize Christine. Anaitwa Twamugize Christine. Imana ishimwe nanjye. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nakurikiye rwose. Imana ishimwe na mimi ko yankijije mu nda. Na mimi nimepona mtumbo. Imana ishimwe ko yamukijije mu nda. Dukomere Yesu amashimeshi. Yesu asifiwe. Jira mponesha tumbo. Witwa Irani Jire. Yesu ashimwe nanjye musengere umwana wanjye. Naye tumuombeye mtoto wake. Arashika kurika bikomeye cyane. Anatikishika. Yizere ko yakizeho umwana ntabwo bizongera. Dukomere Yesu amashimeshi. Hayutaongeza tena.